Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement. Kumshi benta ban kner ke jingarap na benta ki longyeng ki baduk bakurdo. Ke banlong ru si benta ban yo rakhe Christmas ke bakham kerpang mentausnem. Kum ka kunhon ki samla ke jalan yang ba Shillong kilashim ya garai ban prishna daga yeng mentmai na ke benta kawai ke longyeng ha ke shnong nongkrem ka bahap ha ka laikor parish. Bat ke jinglot jingsep kan bon. Ban penmi ya ke jinglot jingsep na ke benta ke ne ke jingtmu babha jengki. Kila ya ka sin jam manikong kata da ka penlong ya ka fund raising program bakentup ya ka jinglekai penalty shootout ka lucky draw bande da ki jan ki jhur nangta ka jingpin bernya kum da ka jingrwai na ki kaitor bapau ka jela bat kiwei ya ka ni program la penlong hamadan football ka snong la nong krem kunton umon ha ka life way trek jong banai baladap na kaliang kinong ilam ka ni ka kunhon ki samla ka jalan yang ba Shillong Kibo ke jingkar patru ya ki pai dunget ki bakwa bandon benta hagane ke kam yarap. Bat ki priang sobha ya ke jing ai bakarpang jengki kat kum ke bor bakila. Bat ya ki jing yarap kila ban ya kendo ya kinong ilam jengka SACYM. Kapeng jo kasulong ngaji. Di tap ta di solo ha da ni. Ilala ban tulung ngene ka fundraising program. Bejo menyerap sampai jelong jelong sem bedok. Kani kani kertong jong kasulong Archdiocese jong snap ingulong yang kani program na kani po jong lat program ini kau ni siap ini tidak terkecil sungguh you play back back beradon tingkat ni do babang ni kani sini hat hadu bunyi penkut ya kani sini mentang sini batu kalong sini kita jog ngai daging play kerpang ya kadol barsnong coklat nongkrem kutonumon yerang basnong Krishnong bat poro system members jong Krishnong di bala ayla dingi ya kani kacaka bat perlong kani kurang bagi sini ngai kajing kulit kerpang ru ya kebalang Katolik kenton uman la nongkrem kepala idon bentalang bani kepala IT agijat yengi ha ban perlong menyerap yengi ban perlong ya kani ke program ha kani sini kajing kulit kerpang kala caboro samla jong ki parish bukair ki belaiwan ban bentalang bani ke belarap yengi pun kiliang hamtam ke bangilala man penyak pun dijingle ka kan mengila man temi kan pisana ka banta penyak pacha ka yek beduk na ka jing kuble yek riu pat ba baro belajar menta ni sini hamtam ya ki isi members jo ke SECOM ba atrish tom mi pas ni ka dipenai man pelong ni sini ka beduk sa sisin na kalyang jo ka Shillong Archdiocese nga ka jing kuble belum ya baro kula bentalang bani ada ni ka program ka jungi Ingat ba dapat jingidon ta ka jukni dan kirap jukni ila man tre khampas so nakaka ko goro muglay sa hisit nakaya SSM English buat len ko di baro please Yawan ke blanket art tingka ngisa kita kat sekendian supaya yawan nyetir art tingka pinyo kawai ke blanket Kita juga Wheel of Fortune kiran satang kenyan sa sipangin yo ban pinkulay no ya ka bakan nusam ka jopi yawan panyatiet ha ka dor arpo tingka shi ticket arpo Flip buckets off when they call us old. I'll accidentally burn our dinner. Let me be the Scrabble wing.
tambah pide parashnong ajeng im jong apir kirsiu mapendam jengi kudur pabriu walanda kirsha makna